Harpenang na semang sakan di konum cak so bia yan follow till target channel na unya harpenang mo. Harpenang na semang date ko na metakimna nirang bo date unga ha yan 11 month 2026 ungi nga dekimna ya video na cheng mongolbar salna unya mo. First week ni skangpa anti ni geni gpa salong ya mo. Second day unya mo. Daughter parent cheng riangmen maiko nirangen previous result rangko nienbar angen mo yan first round aro second round ni gata mo FRS ni gata nienbar angen penang mo ni bor penang first round bata number ko khalthai ha yano 93 ko khalaha second round no bata number ko khalaha yano 50 ko khalahar penang mo dakimna an asimana yan house aro ending ni line no ba na men na tachem mai ko 4 house 4 ending 3 house 3 ending dakimna tachem penang mo daude mai ko takahana penang ya 4 ni value ko 9 thari ha daude direct 93 dakke khalaha bang nga membership nan anga yan dakke onachem yan 43 the 34 dalni khalani line unga uni gaman asimana yano 43 kosa anga ba 34 kosa nasimana namen important unger achan pamo dade 43 ni phur 43 ni value khalang ha 43 ni mo sot brig thamni value ko khalang ha 93 dakemang nasimana ending de mi songjar penang mo ending de namen success songbia yano 93 ending aro 3 house po nachum deba house niktare baza deba ending de jokcha ha maini gamano 93 khala ha mor penang ni bor penang daw bathai jerangan mo yanwa daude salantin success ongbainga yal labor one no join khaga parangna de maiko muksung ena tachimna yano Silong tilmo yan chiking tarik ni mo 10 date 8 month 2026 ni bisuna na taha house and ending 3 ko dadian F ala khalaha paita 93 more penang nasimag naktamana dekimna shonibar sallo gen konchum unuba maiko khalahana 72 khalani video ba 2 house ending onata unuba namen success aro dalaba 3 khonata namen success mo ni mungna daude jean level 1 join khaga parang de man thokingen aro level 2 level 3 o join khaga parang gammakan kaya ya level 1 no ni khode ne bisungba house ending de yakon ning ar atna gata mana ya easy mo altubia de kemna de option da kenya mor perang yan whatsapp group po jeran membership join kachem singer house ending na nasimang na zoom kainat ken janoba name da kenibo follow till target ni mo follow till target nasimeno thumbnail ko ba niktainga mo feature profile ko ba nikinga ande kimna ya follow till target bisong yan whatsapp group ni member ang an nasimana me da kimna ni ra por pengrang ai ko chonat ken mo mai baju nawa gumukon asimna ni sukang gen mor penang daude ni bojok ai zoom ka ma ngi ha ni bo harap penang yano ba option da ke ya today mo dal ni biapo yano date gumukon asimna nakta na single house ending mai ko na 3 ko na very strong yano 93 kalaha FR mo ande ke mana de uni jamano de nasimana time ko ni soken thainer 11:45 AM mo anga bisungna post ka anga hamo angni membership rang na men man talking gen yano man janu de disa mai barak ka barang so aigan or perang mo aruni bo mungsar perang nasimana sa house and ending mai ko fall aro 3 ko nacham yaba nasimang naknak tamana hit kutiara 34 43 yakon hit kutiu nacham diba mai ko takana for value yano value khalang thair penang mo
Other parent asimang masir kaha belu khale mangna mai donga mai ongja gamma ko nasimna chingni dalga pa accident khode na kangai jokor pangmo Maina 43 ba 34 ko blong and hit dalaha dalni biapo uni gamansa 93 khalpret tatemang loss kha thamero jok mai kho dakho gen penang mo hai ra penang daudian chisa tharik na chingde nien bar angano house aro ending mo house ending daude house line gita my house ko mane ra ba thainga hana 5 house ko manjok andak kemang ade yano 2 ending ba 4 house 0 ending kon man thai strang jok penang mo yano de 0 ending de cha jebong china wainga mo deke menar penang dadena simang yakhomai take khalna tanangechim exchange kai khalna ta nanggen mo important gutti ko na simang niga kemna khalangbo ana simna important gutti ko select kai muna nanggen name dakemna na simang follow khabo aru jeran khalgechem first aro second no khalang thaina gata man gen mo hai nyangbo har perang mo crossing number important gutti ko ancheng sul nienbar anggen mo 52 42 40 dakkemen adong yar pen yano 20 now the pen simna select kaina taha yani ko total important guti khomo dibana simna target to mai dakke me lin kar pen simang thari dape khalbone gwalna nangjawa nasim target to bade guti matching in asimang khalangbo thari dape ya khode khalbo fr aro sr nemna pen asimang ya kho tharak fretemuna screenshot kamna noto gate rakhyaibo hamo next ansing reangen hit guti ko nienba rangska gnok mo yan uya hit guti ndade hit guti na simna rabainga 95 double 5 aro 30 option dakken asime ko ba khalangbo first round aro second round no dakem na der pen asime ko screenshot kamna no tokate rakhebo tok chida ko dena asime altubimna nira nagan ta manai no chiron ma sirikcha gtal dakemna nithal thai bohar pen ne aro ching daw de niang gen normal guti ko na simang hit guti ba house ending ni ko ma si jaw de gtal dakemna nira thai bohar penang ne je dakode na simang al tubimna nira naktaman gen normal gutios khangpa na simna tinga 14 15 aro 25 36 82 ba 21 yan thaing har perang achingna normal gutini numberang de dasimang ba khalang thainak taman gen first round aro yan second round ni biapo mo daw de first round aro second round ni biapo most important ongera nakta de nasimna maiko select henatken nasimna me dakini rupo 14 15 21 yan important guti ongera perang dibana simni gutio 25 ba 36 ba 82 yarang ko na simang na men kinga ongode na simang nigir kemna khalangai bohar perang yakhon frn sr ne person aro second round yan onggen perang china normal gutini number kemna na simya kho screenshot kamna noto katerabo jekon asimna important ongya chen perang wan na simana important ongya ne der penang dalni video de yasa noai ha nasimna video thareta minute chikingrang wangna ma debana simang chakchike niang ani na telbizok namme dake khalmjabo sakantinan best of luck